patrijarh dolazi. Molim vas da pravite prostora. Evo je treća već noć, kako vi ovdje vidite, dostojanstveno kao što i dolikuje vašoj mladosti. Vaše težnje i želje za pravdom, za demokratijom, za istinom, mi ih razumemo svi, i crkva pravoslavna i blagosilja. Došao sam da budem tu s vama, da se ne desi nešto neuputno.